Akashvani Imphal Thokchom Paugi Saktam Saktam Masida Imphal West ki relief camp sing the Leriba Lanjanarpa Mayoising Masa Masagi Yumda Hanjilana Nabatorang Paikat Pahukiba Manipurda Tangdu Leta the Pibam Mayok Naringa Serekta Mikok Tibiki Tabak Sataba Maram Sadi Haiba Just and Fair Delimitation Gi Wafam Lambi gi Nagyata Ain Kindness Haziliba Singh Sarkarna Taktopa Hukiba Manipur University ki Central Museum da Ahanba Nupi Lal Gallery Lissinga Masamapan Mari Hangdokiba Amasung Paugi Saktam da Ukhrul Jilla gi Pauda Imphal West Jilla da Hangliba Tongan ba relief camp sing da Sangjapam Lawduna Leriba Lanjanarpa Mayoy Singh Masa Masagi Lefam Singh da Hanjalan ba Yanaba ADC Singh Thaduna Survey Tobagi Thabak Sathari Imphal West Jilla gi Khurkhul Mayai Lekaida Manipur State Legal Services Authority ni Sinduna ngarang pangthokpa Legal Awareness Program amaga mari lenana paumi singda wangang bada Jilla asigi Deputy Commissioner Mayang Lambam Rajkumar na hai Haujimaki oina masagi leifamda hanjinbada khutong charoidaba miyoi singgi matam kharigi oiba leifam sing sanaba honnari mahangna hai particularly khangbining ba ngasai ge koina resettlement and rehabilitation ji koi phase wise oiba mongda even categorize tawraga haiba tare koina hanjinba yaba area kamain tawba haiba si koi ho chok out torga SDO sing fill da challe haraga local club sing organization sing tanare haraga dumaina koi list out tawthoi aduga Akogi Imphal West displaced Oragal Laiba, but belonging to other districts, some have the Bishnupur, the Thobal, the Kaksing, the Imphal East the Poviaurico. Adumina Lak, Passing Sishokoina list, Pazana, Shem to Heraga, Atopa district sings the Koina Tadokinava, so that they are also aware. Bishnupur, Sumaina district, Lay Havismo Kanga, okay, Hanjin Bay Araba area, Kaksing Hero, Hanjin Bay Araba area, Cherok Sulu, Hanjin Bay Araba area, I have mind Yang Pukinaraga, Tanaraga. DCMaga so coordinate to minare haraga walk out to minaraga koi thang je thang minase haveni yes challenges like any difficult lai oi havenate positively you can see everything negative ngak to in bagi mode na aduga resettle to pagi angle sida pen hojo jikma khanba yari roi triba makhai tu so koina resettle ki pot tu khong thang yari roi tri Manipurda Santi Hanjilakting Serekta Mikok Tibiki Tabak Satharak Bahibasi Yamna Maram Sadaba Kongtang Amani Imphal West ki Wankai Thangsam Lekai Daliba Committee of Civil Societies of Kanglei Paki Opista Irai Numita Pangtokpo Paugi Mipamamada Wapamasi Fongtoladuna Campaign for Just and Fair Delimitation ki convener Jitendra Ningomban Hai Raisa Sigi Hojik Oriba Pibam Satok Sasan Yadri Baserek Asida Mikok Tibiki Tabak Sataba Haibasida Ain Kaina Sahikayagi Mamang Degi Manipur the Sangsi Lakiba Mitop Sing Yakshin Kituna Manipur gi Nagarik Ohelakpa Yabagi Oitokpa Laitaba Nate Mahang Hai Idam Damasida Yam Chauba conflict situation Namakata Mayuk Maduna Ladiba na Maram Warakanda Makoi Yadavaneduna conflict situation Siga census Kari Mari Nabage Hana Ubirakatagadi Aikogi census Tawamatamda Maru and Akum Madi Mafamada Satlaga Maduda Ladiba Mayam Sinse House Kiwa census Tauba Adu population Giva census Taupumatamda Hosik Lady but Pibum Sina administration the Su Akai Piba Aduga Fiaru Sunataba Aduk Sumataka free movement or in a Sapu Yadabi Pibum Soleba Aduki Marat Sida Mokogi ethnicity Sigi Marakta Magamosam Thokchom Changba Yadabunan Maram Warakana Maduda manipulation Toba Ibadi outside Mama legitimate Toba I could be citizen or Tokiwa Yabagi Pibum Amunan Labana Maram Warakanda Hosik Labidi Bakogi census Ase Echo Mitop Kantok Lavamatunda census Tavana Hena Fagani Ibak Potu Manipurgi Miamda Amadi Manipurgi government Ki Makaida Aduga Marili Navasingam Econ Tamzari Aduna Hairiba Karino census over the Kari Awa Tinakadege Kari Nungangu Tinakadege Hosik census Tomatonda I could Tung the Karipum or Kadegi Hibudi Matanga Ekogi Labiriba Ekoi Ziabdina Manipurgi Tonganba Labiriba Akoi Miam Senda Madugi awareness program Bangtung Nabagi Makoi Sem Saba Lujere when Lunan Hairiba awareness Pangtok Matamsida Kaidi Maru Oribadi Lamdam Sidiki say Lisinkiagi Mamang Digi Akoi Tuni Hinaduna Laiba Amsun Tuni Himiduna Lagadaba Chamina Gadraba indigenous people Yellow missing say Ekoi Amato in a Punsina Raganda Ekoi Awatba Asoiba Makoi Awatba Asoiba Mun Tanar Kandas Top Kandu Matunda Akoi census say the Wuna Pagini Habiki
ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯨ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ मणिपुर की तोंगान तोंगान जिला लेबा मरुइब लंबी सिंगी नागयता आइन कायन साजलेबसिंग सरकार मपुंग फाना तकथोपगी थबक पाइखत लेप्त्री बिष्णुपुर मिनी सेक्रेटरीट की कॉन्फ्रेंस हॉल दा युमजकेसन नुमित पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा जिला असिगी डिप्यूटी कमिश्नर पूजा एलांगबम हाई जिला असिगी मनुंग चनबा नेशनल हाईवे लंबी याउना स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट अमदी विलेज रोड की फुटपाथ सिंगी मथक्ता आइन कायन साजलेबसिंग हयेंग फाउबगी मनुंगदा मसा मसाना सिदोकदबनी इविक्शन ड्राइव असी मियाम की याइफनबदी हाइबो वाफम फोंगतोलदुना श्रीमती पूजा एलांगबम हाई फुटपाथ हाइना फजन थम्मी से पेडेस्ट्रियंस ना वॉक तोबा कन्वीनियंट होइना चटपा नुंगाइ हंगदबा पोट से मयाम ना पोचैजु थमजले पोचु पैसल थम्मे अदुगा चटपा खोटपा से याद्रमनिना रोड त चलकपददी एक्सीडेंट थोपा चांसु हेंगले अदुगी सी म्याम की कंप्लेंट्स याम लाए पब्लिक तगसु नुंगाइतबा थोए क्लब्स म्याम नसु सी मतंगदा पनबसु फन्याम यावरे अदु सी म्याम से कोग्नाइजेंट ओइना लौरगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दगी साइट दगी अखोय केंतंग एक्शन अमा लौखतदी याद्रे हाइना मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स एक्ट की मखादा सेक्शन 132 of BNSS की मखादा अदुगा section 3 of Manipur Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act की मखा से सी म्याम सिदा लोइनमक section म्याम से अखोइना पल्लगा eviction की notice से थोकचा बनी notice थोकपाई मतुंगिना अखोइना 7 days की मतम पीरी public ता हिंजन occupy तोरेबा मफम और constructions नसाना लौथोकचरो 7 days की मतुंगदा 21 July भाउदी इसा ना लौथोकचद्रगदी गवर्नमेंट तई साइट तगी लौथोकपा लाकनी लौथोकपा लाकपसिदा इंक्रोचर दुना बेयर तोगदबने अदुगी पैसा चंबा हायरिंग की कॉस्ट अदु लौथोकपगी कॉस्ट तो इंक्रोचर मसामकना बेयर तोगदबनी अदुगी अखोइने तौरिबा पोट से पब्लिक की दमक्तनी पब्लिक की हेना कन्वीनियंट ओइना नुंगाइना अदुगा अखोइगी सिटी हाइबा और टाउन हाइबा लमजे कमाइना हेना डेवलपमेंट लाकदगी और यामना प्रोस्पेरस ओइबा टाउन एंड सिटी ओहनगदगी हाइसे पब्लिक की अमेनिटीज लेबा पब्लिक की फुटपाथ पब्लिक की रोड से फसना मेंटेन तौबीबा एनक्रोच तौबीदबा हाइबसिना ख्वाइदगी मरुनी मयामदगी कोऑपरेशन सु पामजै अखोइगी पब्लिक सिंग CSO सिंग क्लब सिंग नसु खर यामना हेना अवेयरनेस तौबीनबा अखोइ पुलिस की साइड तगी सु रेवेन्यू की साइड तगी सु अदुदगी म्युनिसिपैलिटी की साइड तगी सु अदुइसु पब्लिक नसु खंबीरगा अमुक हेना माइ पाकनबा हाइबदि फुल कोऑपरेशन पिरकनी नसु खंजै अहानबा नुपीलाल गैलरी लिसिंग समापन मरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेंट्रल म्यूजियम दा सगोल से नुमित संगाखी यूनिवर्सिटी असिगी सेंट्रल म्यूजियम ने सिंधुना म्यूजियम असिदा पांगथोकपा थोरमदुदा एंग्लो मणिपुर वार 1891 फोटोग्राफिक आर्काइव्स खर नौना हापसिनबगा लोइना आर्कियोलॉजिकल फोसिल खर सुथमखी थोरमदुदा अतोइबा मिथुंग ओइना सरुक यारदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर ए लोकेंद्र हाई म्यूजियम असिना अहानबा नुपी लांदा सरुक याखिबी नुपीसिंग अदु खंगबा ngambata natana मखोइना लौरंबा थौदांसिंग नहौनना निंगसिंगहनबा ngamlagani प्रोफेसर लोकेंद्र हाई 1904 नुपी लांदा दसी मणिपुरी पेटेंट फंडिंग माइबरसिंगा औकिबा कई मरमगेदमता औकिबा हायरनसिंगा दुगी वाफमसिंग अदु मैक सेंगा अमनेगदमता अमत यामनबा इन्फॉर्मेशन कया मसिगी सिगुंबा गैलरी से हंदोपा सिना पीनी लोइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की म्यूजियम सिदा यामना मरुइबा मणिपुर की होगईबा समाज की राजनीति की इतिहास की कल्चर की वैबा इशूज का मरी लेनबा यामना मरुइबा गैलरी अंगोए हैरगा मरुइबा एंग्लो मणिपुर वार की अलेकी मरुइबा आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में हम गैलरी लोइना 1947 दा इंडिया से min at the Muhammad partition of the Siva million lakh kaya security partition horror gallery tariba कोई साथ में सिंसिकी इंडिया की इतिहास का 20th century और 19th century की कई चनी कर यूनिवर्सिटी मरंदा सिगत पदार्थ का है संदर्भ यादवा गैलरी खड़ा लोगों असी हमने भी धमका म्यूजियम का तहत करेगा मणिपुर यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजिंग एक्नॉलेज करी मोर वाइना कॉन्ग्रेचुलेट करी आकाशवाणी इम्फाल की पाव की सक्तमदा अखोई की उखरुल पावमी सोथिंग सिमरेना उखरुल जिला दा पाइकलिबा लवु सिंगु की मतांग दा पीबा पावदा
Ukhrul Zilla da Laukhoipa amasong Phawlingpa loisinbagi kumhai mangkhap asi mathang pangthoknakhrei. Post-transplanting festival mangkhap asi tangkhul chati na maru oin lawi maram. Every walks of life depends on agriculture. Manipur ki ching the practice tauriba agriculture system si ayamba na subsistence farming oye. Ukhrul Zilla the practice tauriba subsistence farming as expert singi report ki matungina economically mangnaga practice tauriba ni hai. Oirushu even after 77 years of India's independence amasung technologically yamna chawkhat kharpa matam asidashu ching na ba khareshu laidaba kumna tangku singna atum practice taunariba kum oye. Siki matangda Ukhrul Zilla the practice tauriba agriculture system ningthina research taukrapa Tripura University da assistant professor oina leiriba Dr. Augustine Zimbikna phongthok pasi yangsi. Typical Tangkhul family see 41 different crops thabani in a year. Adugi mathakta livestock like cattle, pigs, chicken, or hui gumba, yen gumba leire. Adu akhoi ke agriculture ki mong si Yang maganda economic driven nate. City economic pain kin tamak or economic development ki tamak nataba, but it's rather for self-sufficiency. Koi adum family ama si sufficient already phare haibagi mong da low ubani. Adu haibdi yang maganda crops sing si spices oiro, fruits oiro, cereal oiro, kari gari oibra. Adum machet khara loy na thaba. Aduga yon thokpa haibasidi ngamdaba leidaba adugitamak si first of all si change toba dai akoina khwaidagi labor invest toba khwaidagi important oina loba crop hairadi beti hai dai khoi ki jeng si go beti thabasida akhoi ki matam akhoi ki labor yam invest tobani si study toba kanda Bedi Thabaki return on investment si minus 24.2% oiramba. Si minus chale culture si haina khangna shu tum bedi si adum thaba. Aduga ironically akhoi si producer manbadi adu reality akhoi si consumer oiba. Yengo akhoi ki chingchak chariba singse loina mapandagi burakpani a few percentage koina tharaga koina chaba ngambani agriculture si economically speaking zero benefit haibadare socially and mentally go the khara positive aspects merits leye akoi ki low uba meeting si strong community bond lebni mkoi they are dependent on each other they work together adu oibagi mkoi se adum connection di strong oina adum leye community life si yam numai strong community bond lebni nam khoi si anxiety haiba depression haiba komasi khangdabni stress komba hai si yam khangdabni adugi suicide rate komasi close to zero okay adum zero haiba tare aduga low basi adum physical activity oibani na hakchang gi tamakti yam phare aduga mukhoina thaba organic chingjak to adum chaba phangbani na adu benefit ama leire hoi ahoi ki agriculture si doraga chawkhat ke bazahan ge haina khaladi akoi modern technology equipments techniques kumba adopt do darkar ta hai seed selection ki oigera soil testing ki oigera processing ki oigera preservation ki oigera si loina modern technology science ki shu lo patabni natradi akoi yam phana produce do su preserve do ngamdaba farming do ke hire su soil ki property garino haina khangda khwaidagi wat basi ising si agriculture loina darkar tawni na agriculture system si haibdi irrigation system si improve tawba darkar tai Economic returns later show emotional amasong social integration piribasina tangkhul singna age-old agriculture practice atu chatna tuna leiribane haibasi shengre oirashu intellectually yamna chawkhat khrapa matam sida economy oiro labor oiro investment deficit oina practice tawriba sishu pragmatic oite haibiyai society chawkhat hanse hairati chatnariba practice asida shu kaya shokhandaba amasong economic returns shu khra leihanba si oire Sigi matangda yam muna research tawpa amasong nainaba si yam tarka leikrabagum ui. Matang asida Akashbani Imphal gi pau kangbule puthokpa sayol gi pau gi saktam loizare khomjin ba musung puthokpa Thokchom Jogendrajit tengbang ba Thokchom Barun lijakhiba Maibam Dwijamani